ole tu tunga kan video thir ho tur chu kan mobile phone a kan application nei te kan tu lo dananga alo nia alo buai pal po a ol sam taka siam dan a data clear dan khatuna chung kan lo en ho don ani antirnanin kan WhatsApp te kan Facebook kan IG te kan camera khang ho kan apps na yang chianga kha a settings alo diglo ta alo set diglo ta kan khoi po adik theilo kan siam theilo kha chuanin settings atang khan kami apps data kha clear top mai turani ti chuanin adik mayang ole tuna kan lo start ango settings akan lu tanga ti chuanin ka phone hi asus ania kan mobile phone te ai nang lo ta kami kan application akha kan zong khom don ni kan application zong khom na khamo kan zong don ni ke chu apps and notification a hian oma ti chuanin kan lo click ang ole hengau hi aron lang tir aron hang san ya application hi 𝘀𝗵𝗵 somsari pokwa omta a phone som zong tene dinani chu chuanin 𝘀 la kan lu tang tuna chuanin kan camera kha kan camera kham problem alo omta kan an sut theilo ta kan an sut don khanin alo in back chuak emo alo athim dei zel khatiang chiang kha alo ni ta entirna ni chu tuna chuanin chumi camera chu kan lo siam thadon ani data kan lo clear ang ole ei camera ania tihan kan lut ta ti chuanin storage a hian kan lut don ani ti chuanin clear storage a hianin data zong kan clear don ta tinani chu lutanga kan okay ang chuanin kan back anga chuan force stop ang kan lut lango force stop kan okay ang ole tikhanin data kan clear zota tikhan phone kan nei thar tir anga kan camera settings in set danang che khadwe pen set le don ane kan lo te sang ole kan camera kan lut don ta ne kan utang ole kha alo aron display ta tikhan kan application nei thar tirchu hetiang hian aronin display thin ka kan thret vek ka chun kan aloang okay ang ole ka video mi view se ka vain ka lo me